ama sain kan channel min ngai hlut saktu te zong zong chunga lom thu kan soya dan le hrai tam takhi chu azia ka fia zo lo hril fia chop ngai ani nual maya chuti rual chuan video wa kan on dale siam ho hi chu dan bo injiak ngang ang te ni in court order mi puita na hria tur tule poimo nialang te po a injiak ang angin kan on chop chop mek zelani chuti rual chuan mizo tonga handa do na har satak courtinemo daninemo asoi tum phok zo thei tura tongkam man hle thei lo te aom nuala chuwang chuan le lin lama du thu sam lo lai te po aom pal mai theya chutiang thila chuan thir tu le ngai thatu te hriat thiam na kanon dil nga la ni tin comment lama hian in har sala nei te niron soi thina thei top chua in pui bom kan tum zelanga chuti rualin dan chu hri hria chop ngai aom thina ni kan ti to ang khan kan chan na cheu hi athua zirin rin bur rem chang lo om fo do na ataka in har sala to le abe bom thu le hakim chang hriat tel ani lo chuan thuron in tek dik po a har samai the bokani kil ataka in har sana sutkian pui thei tu cheu india ron ma a konglo ko mu the na cheu ang tala kan nga ya medical trong kamin han soila first aid kanin pe ya ngai tlang ila kan thuron le chan reng reng te hi inukil ma chuan thifim ngai fe tur ani fowang ti in lo shelok don nia tin kan video le audio quality ten du thuala sam lo hiau maya bultran tir kan nia wangin man ruale thiam na lama kan la pacheri dewa ngai thak nom de zoka ti thei hun aum ve ngei tura nga yang video hi jing dar saria ti chu thin ani e ole tuna chuan RT-PCR case chungchang lo soila lungleya RT-PCR call din ani theina na Gauti High Court Aizol Bencha PIL number 1 of 2021 thelu chu nimin juni somni pathum khan kota chop chua le ni in July ni som pania ngai tu chunzom le ani ang juni som paruka he PIL ngai tu ani khan ko chuan sarkar chu director hospital and medical education in RT-PCR call din na tura meni sharia thupek aloti chuwa to bo zuina na sarkar malak na kim chang kota hriatir tura ti ani a chuba ka hengte hi kota hriatir tura ti ani bok pakhanna chimbial mi puite ta na RT-PCR call pek tak document le record kim chang panina RT-PCR call Mizoram district sanga man theya a omdan kim chang pathumna RT-PCR call man mekin technician amodan kim chang palina tundin huna lab technician microbiologist le health worker post le izat le tuna post ruak mek zat pangana health department noya covid-19 sample lak le test pui bom tura min pe volunteer ommek zat parukna Zora Medical College ZMC RT-PCR laboratory ya microbiologist lab technician health worker le volunteer a thokmek zat le shift khata duty zat nimin juni somni pathum khan PIL chu ngai tu chunzom ni in video conference manga code hi nei ania PIL thelu tu te ukil pu jesilanun sanga chuan RT-PCR call bun chu Mizoram Chimbial district pali te tan atul tak zeti soin hemi chungchang hi man mo thlak taka chinfil ngai ni in asoya ukil chuan RT-PCR call chu Mizoram University ate College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Silesia le Pachunga University College ate da aloni to ti soin sarkar tan lungle khopuya RT-PCR call bun chu thilharsa aniloti kota asoi Mizoram sarkar tan hian pu didas advocate general le pu sizoram chana additional advocate general te chu dingin Ministry of Home Affairs ayo in p zairem sang pui Central Government Council chu ading bok advocate general chuan sarkar chuan RT-PCR call donate to chu bun ngei atum thu kota hriatira call bun natur inpo saktran ani to ti asoi RT-PCR call bun tur le man theya siam tur chuan akentel man rodang label tur aom ti soin sarkar chhana kim chang thelu turin sarkar hi dang hun adil ji bok advocate general chuan sarkar hne na Dr. Kavitha
Raj Shekhar scientist ICMR Department of Health Research Ministry of Health and Family Welfare in email June ni somni pania aron thona alandan chuan RT-PCR call hi damlo en kol na wata emo anai vaya da emo hi himlo taknia soin rin kai da na thlen tu ani pal theiti asoya chu wang chuan call chu building shana bun the ni se athat ber thu ko ta shil sarkarin kota ale khathelu atanga alandan chuan Health and Family Welfare Department noya microbiologist post pathum omen mi panhi chu civil hospital aizola omin pakhat dang chu civil hospital lunglaya a om thunga Zora Medical College ZMC ya sanction post paruk omin post panga chu no kha ani record atanga alandan chuan medical superintendent civil hospital lunglei le kha me ni som pathum sa ni som ni pakhat chuan lungleya microbiologist ommek chu RT-PCR call din thei ani lo thu atar lang thunga advocate general chuan chumi chungchang chu alo NC tur thu soin atula ni chuan civil hospital lungleya microbiologist chu ZMC ya training tiremo aizola microbiologist pakhat jok call bun thei tura thiamna nei chu lungleya da ture moa romanna siam thei dan lo thira tum thu asoi court order atanga alandan chuan state sarkar chuan civil hospital lunglei RT-PCR call bun na tur building saktumin kumsang ni somni khan thutluk na alo siam tonin alanga chumia tan chuan PWD chuan estimate cheng vaibel chekhat noi somli singruk sang khat le zali asiam nge a amairo chu churot na chu sumin dailo na wangin finance department chuan alo nol to ane building thar sakna tur le akai hnoi call bun na turin proposal thar cheng vaibel chesari point pariat manchu NEC ya dil me kaniti tarlan ane Mizoram sarkar chuan RT-PCR call bun ngei atum to thaw wangin RT-PCR call bun leilo na tur mun le building angai tu ngei tura ngai ani thu ko chuan order atar langa chumi chungchanga chuan advocate general chu sarkar lo beronzi tura ti ani advocate general chuan building thar sak ani ma a call din leilo na tur mun ngai tu ani theina na sarkara rona athlen don ti court a hriat tir ta ka wang chuan a kai hnoi thil dang hamtel ri lovin advocate general chu court le huna malak na thlen chin court hriat tir tura ti ani sarkarin kota ale khatelu le hunatan July ni riat thleng hun pek ne in case hi July ni som pania ngai tu chunzom ani le ang